Ya alimas sirri minna la tatiki sitara adna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is My name is Aulia. I'm from Aceh Utara. I live in Sipasri. I'm the my teacher is Ustaz Majid. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيما شاء ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى dan haruslah bagi musafir oleh bawa mengumpulkan ia di antara sholat zuhur dan asar pada waktu sebagaimana keduanya zuhur dan asar serta ia dan di antara maghrib dan isya pada waktu sebagaimana keduanya maghrib dan isya serta ia dan boleh bagi orang yang hadir pada ketika hujan bahwa mengumpulkan ia di antara keduanya sholat maghrib dan isya pada waktu pertama daripada keduanya sholat maghrib dan isya. Alhamdulillah. Okay, everyone. Well, this early morning, I want to repeat lesson that we have in last week. For musafir, they can pasal for a country with 5 conditions. This musafir is not for maksiat. The journey is until 16 fasa. Ada, intend to ada, and without further mungkin. Okay, everyone, thank you for listening. Sorry my mistake and edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 6 bulan kamu sudah pandai. Alhamdulillah. Jadi mulai.